slobodi čovekovoj i narodnoj, razumevanju i poštovanju drugog, najtežoj vrlini u ovom svetu, svakojakih nesporazuma, netrpeljivosti i mržnje. Srpska pokolenja koja su živjela u drugoj polovini 20. i na početku 21. veka imali su sreću da budu savremenici, sledbenici i poštovaoci srpskog patrijarha Pavla. Među njima svrstavam i sebe, koji se često obraćao patrijarhu Pavlu za savjet kada je i na njegov zahtev vršio državnu službu. Patrijarh Pavle nije umro. On se samo sklonio da drugom, mlađem, prepusti vršenje njegove preteške dužnosti. To je veliki gubitak za Srpsku pravoslavnu crkvu, nenadoknadiv dobitak. A u isto vrijeme to je ogroman gubitak za srpsku naciju, za cijel srpski narod. On je bio oličenja morala i visokih ličnih kvaliteta. Čovjek kome se divio cijel svijet po načinu njegovog dejstvovanja i po načinu njegovog života. Mada je patrijarh Pavle poodavno očekivao ovaj poziv, ima da se već duže vremena čeka njegova končina, smrt patrijarha Pavla izazvaće najveći potres u duši srpskog naroda. Patrijarh Pavle je najomiljenija i najubedljivija ličnost našeg vremena. Patrijarh Pavle celim svojim životom bio je primer skromnosti i duboke religioznosti. Evo kako je tekao njegov život. Blaženo počevši patrijarh srpski Pavle, rođen je 11. septembra 1914. godine u selu Kućenci kod Donjeg Miholjca u Slavoniji. Na krštenju je dobio ime Gojko Stojčević, a još detetom ostao je bez roditelja. Osnovnu školu završio je u rodnom mestu, nižu gimnaziju u Tuzli, a višu u Beogradu. Šestorazrednu bogosloviju u Sarajevu, a pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu. Zamonašio se 1948. godine u manastiru Blagoveštenje. Od 1955. do 1957. godine je u Atini na postdiplomskim studijama. Potom, 33 godine, boravi na Kosovu i Metohiji, gde je bio i vladika Raško Prizrenski. Za patrijarha srpskog izabran je 1990. godine, a u drevni tron srpskih patrijaraha, kao 44. naslednik Svetog Save, ustoličen je 22. maja 1994. godine u Pećkoj patrijaršiji. Budimo ljudi, nikad ne ljudi, da se naših dela ne postide preci naši, reči su po kojima je bio poznat veliki duhovnik patrijarh Pavle. U najteže ratno vreme na prostorima bivše Jugoslavije patrijarh Pavle je opominjao srpski narod. Naš je zavet da ne rasplačemo ni jedno dete i ne ucvelimo ni jednu staricu, zato što je druge vere i nacije. Gotovo da nema državnika ili političara koji je došao u Beograd, a da nije posetio patrijarha Pavla i čuo njegov savet. Među crkvenim velikodostojnicima celog sveta bio je cenjen i poštovan zbog odanosti pravoslavlju i načina života koji je vodio. Upravo zbog toga što se nikada nije odricao monaškog života, ovaj smireni duhovnik blagih rečija, velikih dela i misli bio je omiljen u narodu. Njegove knjige, poruke i pouke u svakodnevnom životu i na crkvenim bogosluženjima oplemenile su naše postojanje. Patrijarh srpski Pavle.
Patrijarh Pavle nije propuštao priliku da vernike i sunarodnike opomene da se ponašaju hrišćanski. Uvijek je osuđivao zločine, naročito one počinjene u ime nacije. U poslednjem razgovoru za RTS patrijarh je rekao da od nas zavisi da li ćemo postupati kao ljudi ili kao neljudi. Čovjek ne može da zna vreme u kome će se roditi, u kome će živjeti. To od njega ne zavisi. Ne zavisi ni od kojih će roditelja, ni od koga naroda. To ne zavisi od njega. Ali od njega zavisi kako će on postupati u datom vremenu. Da li kao čovjek ili kao ne čovjek. Bez obzira u kom je narodu i od kojih je roditelja. Prolaze godine, pa ćemo sa godinama proći naš život, ali da se trudimo da to što bude, da bude na visini. Ne da se mi pravimo važni, ali ne da dozvolimo je da budemo lakomisleni. Da reči, koliko ima ljudi koji upotrebljavaju reči na način koji je nedostojan čoveka i reči koje su nedostojne da ih čovjek upotrebi, pogotovo u društvu. Tome se radi. Da budemo na dolasli vremenu u kome smo i mjestu na kome smo. A to zavisi od nas na kraju krajeva. Idemo ponovo u Sabornu crkvu gde se nalazi telo patrijarha Pavla. Jelena Bućin je tamo. Jelena, šta će se do jutra događati u Sabornoj crkvi? Nataša, u toku je čitanje 4 evanđelja, a kako nam je pojašnjeno u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, sve do jutra, a i u naredna 3 dana sveštenici će non stop čitati evanđelja. Ona će biti prekidana, to jest čitanje će biti prekidano samo u slučaju da se pojavi neko od episkopa i tada se prekidaju kako bi se održala kratka pomen, a nakon toga se nastavlja sa čitanjem. Za sve poštovaoce pokojnog patrijarha srpskog gospodina Pavla vrata Saborne crkve biće otvorena do 19. novembra i gde mu mogu odati poslednju počast toga dana. On će biti sahranjen. Toliko ispred Saborne crkve. U Srbiji je od sutra trodnevna žalost. Sahrana patrijarha Pavla je u četvrtak u manastiru Rakovica. Svi koji žele moći će narednih dana da se poklone patrijarhu Pavlu u Sabornoj crkvi u Beogradu. Gledali ste specijalnu emisiju Ponosni na Pavla, život po evanđelju. Ostanite i dalje uz RTS.